Anya laki din. Bakay, apay anya ta da ijenda nanang intum malam. Apay amasapol, amapantado ah. Lakay, masakit ngamin ni Nanang. Kaya't nang iba kakada kami amin nga anak na, ti last will and testament na. Apaw! Hay! Nagganas, Joe! Day tati, tagtagi uray ka, Marta. Una yung tawid, Joe. Anya? Ay na, sapay lang ako mataitid ng kadatatin ng mga iktarya dagana. Kanas ay? Ay, sapay lako mahalakay. Mala, inangarod gumatang iti 5 kilo a karnit baboy inton madamdama. Lotwag iti balay na nanang inton malang. Pangayayaw. Pao? Nakaskas daw man nitang imbagang bayak. Nakangag ka lang iti last will and testament kas kadataw-tawid. Gumatang ka mo to iti si Daonan. Ay gag, pakitang gila sa kama. Anya ti amutang ay. No data ti pangtidan ni nanang tin ng mga iktarya dagana. Una yung nagganas, Joe. Anya? Hayahay buhay Marta. Nagganas, Joe. Ay na, nakapsot ako, nanakaw. Amin tayo, kat may salaan ti pagturungan na. Ay, wala nanang. Puno na ita. Iso nga ita, tamakasao akpay. Ibaga ko, ti kayat ko nga ibaga. Ay, may papaan iti indam nga iktarya daga. Ay, wala nang. Ibagayaw. Ay, tangay kat. Amin kayo. Kat adramat ten asawa yo. Ti kayat ko pang tudan iti daga. Ti umuna alalaking agbalin nga po ko. Anya. Dayta ti tandaanan yaw. Ti umuna makaitad kanyak. Iti lalaki nga apo ko. Isaw ti mang tawid iti dagak. Ay, nagganas, Joe. Kasano dahi tangay pa kay? Babae, may tinauna nga anak ta, Joe. Kat, anya ngay nga rod. Andan tulat ta Kada kayo, alima nga anak ko babae. Awan matalag ko kada kayo, Marta. Iso ana panunot ko, ipatawid ko laangan iti agbalin nga apo ko. Ti umuna alalaki. Ay, wala nang. Ay naapo, mangmangan tayo pa ilaang, ngumdumang naras ka nga agawid bayak. Darasam ti mga nata, agawit tam. Apay aya, itaman pa kasta ka. Kunam lalo na sang butom iji balay. Kat adda tayo lang harong dituyin amang mangan. Pinakan ko matagiti baboy, sakbay tayong ay may ditoy. Darasam tad na mapantaramiday, no. Agdigos ka na ako sa paman na makaawit tayo. Talo na banglaw, oh. Anya? Tay sapsapat naman ako, makarik na manangkay. Bayak. Apay, saan mo ka di makikita ti aglawlaw mo? Adda dagiti kakabsat ko. Di ka di mabain? Anya ko matipagbay na. Nung makaramit tayo ti lalaki, malamang sa malamang. Iso ti makaalay itin ng mga iktarya na kaninanang, oh. Anya? Ay, jak amugan ka bayak. Nung makaawid kan, agawid ka, asikalaang. Salbag! Alaki itayin ta sambutin tao. Habang makasaupay ni nanang, oh. Ay, kasjay. Pinagsasaritaan da Marta nga agkakabsat, kanti inada paray. Ay, paray. No asino ti umuna nga ganak iti lalaki kadakwada ali mga kakabsat, kada bakay. Iso ti pangtidan na iti inam nga iktaryada ka. Apaw, mayat ano kasta paray. Nagganas jaw. Ay, nagana sa talaga, paray. Sayang lang harap ta, babae, mga mintina o nang anak may kanibagakaw. Oh, anya pa laing tararamidom ngay paray. Pasarunwa mo na. Ay. Apay, itulok mo, ang maunaan da ka, dagiti abirat mo. Ay, sana paray, oh. No way. Yung laki dito law. Oh, natartaraki daki dingam siya kaon. Anya,
Tinabi nga ro, ngay ayaw ni bagakaw. Tapno maminit ko naman. Barang lalaki mo, hindi marami may. Inam nga hektarya titawidan na no bilang lang ko laman. Ay na, nag-aaras siyo. Ay, oo na yan. Tamamin 8 paray. Ay gawin na. Pudno ti bagbagak paray. Pasaray maminsampay kay di ah. Agpunggak pa'y parbangaw. Nagganas. Day tagi din. Ay, pudno ti bagbagak paray. Agpatpanag ah. Anyay ka dagatitawid na no bilang lang ako na. Ay, hayahay buhay ah. Nagganas yung pumalakapak kami ah. Anyat ko ng bakay. Masikog ka. Wan lakay, 2 bulan ng tisikog ko. Apaw! Ay! Ay! Nagganas ay! Nakaragirag sa akin, itinay tangay baka Marta! Ay no! Ay! Ganas! Lalaki ko man! Inumiktarya ko naman! Anya, unay katay taragsak mon, taurin mo na ipukpok ka. Masigurado ba kay lalaki na ita? Nangisit titanggap mo kay. Kan medyo pimangit kay ta. Iso sigurado lalaki na ita. Iso laki, di timang tao itin na may taryada ka. Ay, jak amukan ka bayak. Day taladaga ti aday ti panunot mo. Ay na, among bakay, no ti agbaling anak ta ti makatawi di ti daga ni nanang. Hayahay buhay tayo ah! Wan amok day ta. Ngamti kanyak lang, saan apwersado ti panaganak iti lalaki? Sana pirsa daw. Ngamno, kabaalam. Apay kiting ay. Inka kagpilang sa hintay tayo ospital. Inka man nagpa-ultrasound, tapno sigurado. Anya, ultrasound adagos kat 2 pa ilaang ti sikog ko? Unay kan? Ayun gaya man niya. Ala, saan nga ruray? Urayan tapay aman na yun ang tipulan na. Nurabak lang. Gumata manitisoy kan suka. Apay ngay bayak. Kasla maditi alda mo itaan. Ay, yaman ka ti ado sa ludsog. Igmulatan tisoy kan suka agakatangag. Madya talaga ti aldaw kaw. Iso asan nakakasarsarita. Noan niya timbagak irarmaw. Nawan. Anya? Ay, una yan. Hala, mabitlaan nga rod Aha. Adto yung tikat gatangam. Ala, ingka ilutuanin ti asawam. Imbis na naragsak kayo itay alimabas ana pa nagpa-ultrasound. Ngam ita nakaawid kayon? Kastamot ng tilangam. Yang nga rin magustuhan ti resulta ti ultrasound. Apay ayan nagkulit ka bakla ka. Anya? Malaki, di na lalaki, ti may kadwang anak, may ni Marta. Ngam sa magayan, ta babae, manang Diyo. Ay! Awan na nga rod. Saan ada kayo ti makaala iti daga nga ipatawid ni katugangam na bilang laeng. Sapay masikugmat ita ti asawa ni Rodel nga abirat mo Anya? Asino tinakamuang mo iti dayta masikugmay? Ay amok Tay may gimatang iti pregnancy test, hindi namin sangal daw. Kam, nakita ti post na iti Facebook masikug ka no Ay, isa na mabalay no? Masigurado ka babae mo lang tayo na nadayay oh. Makay, apay puno ka di tinadamag ka. Ay, anya man na yan, tinadamag mo bayak. Apay puno masikog ni Luisa ita. Katuan, apay aya. Anya man ang ti parikot mo, iti panagsikog ti kabsat ko. Ay, awanin, Marta. Maunaan ta, no kastoy laan. Anya ka di ba nanday ta nga ibagbagang? No lalaki ti ipas ngayon ni Luisa, awanan. Talaga nga, isukudan ti mang tawid, itindam nga hektarya, daga ni nana. No kasta ti mapasamak. Ay kat anya nga nga rod. Saan mo't apinwersaan day ta? Ibagbaga ngamin ni at pasikig kun sikati rumabaw. Ngam sa munto mga minti agad daw. Nya nga ita, babae man ti sigog mo. Anya? No, di mga kakumakanyak, sigurado lalaki kumaday ta. Ala, no ipas ngayon mo day ta, itira ta manay. Itira ta man tinay dumduma posisyon. Barang makaramit ta mo tiniti lalaki. Iso timang ti swerte ka na tayaw. Ay sumardang ka man? Tama nga no, malipata kasi ka ti asawak. Anya ba ti maaramid kuon ka? Talaw! Ha?
Nakadkadlaw a problemado ka ita, paray. Uray, anya nga ang gulo iti rupak, paray. Talaga madlaw a problemado, Unay. Apay aya, anya man ti pagparpari ko tam. Kasano mga min, paray? No kaano ang masikog ni bagakaw, makikigid mo ti salba kakabsana yaw. Masikog ka no mo ti ni Luisa. Unay mo ti Jeng. Anya? Apay, anyat parikot mo iti panagsikog ni Luisa. Nalpas nga mina nga yung pa-ultrasound ko ni bagakaw. Ngam, ay, makapasin na ay. Tababay mo, mananti may kadwa nga na may, paray. Ay, nayay. Pagparpari ko tamatay ultimo panagsikog ti ipag mau, paray. Ay, kawin Tano bilang lalaki ti ipas ngay na awanan Isudan ti makaalay ti dagang ay patawid ni nanang. Unay. Imbis nga na mabalin na nga iwaras latan kadagitan na. Nagaduma nga muna di dyan nga bagay jo. Nagaduka kondisyon na mo tayo. Batay lang arunan parigatin na pala lagi ti pangipatawidan na mo jo. Anya ngay nga rod, pare. Aganos ka Tana ikamang kalaeng katakwada. Ay, wala niya. Ay, una hindi kastaw. Dahil dyan mga ngamin na Marta. Imba ngamin na rumabaw barang lalaki ti may kadwa nagsarot to mga ngamin jo. Basta inyilat nan kaslapos tilat ta mga kasinan jo. Unay mo na dyan. Anya? Lumabalin ko mga iparpartak tapno aganak ko man. Tapno pasarunwa man na nadagos. Inaramig kong baray Talupay lang nga bulan ti maikadwa nga anak mo. Yung masikog ka manen, mare. Awan ko, Mari. Anya ngay nga ron. Ay, talaga asaan nakaasardingan nila kay mo. Aging gaasaan kayo nga aganak iti lalaki. Ha? Gapulaeng itayat na, da kayo ti kaunaan ang makaanak iti lalaki. Tapno da kayo ti pangtidan ni Auntie Benita itinam nga ektarya daga. Paspasan na meten, nga oray saan ka pa'y unay anak katanggad. Ay, pudno dayta kumari. Kinapudno na. Duwala ang alawas tinapalabas. Manipod impas ngay ko ti maikadwa nga anak me. Ay na, adatan akuldit ti loko. Anya? Ay, unay na bayak. Talaga maibagay kan kuha na tinagan na bayak. Saan na makataltal na? Isu daytoy masikogak manan. Ibagam kan kuha na. No igaid na tagtrabaho, makagatang tulat tayo tinalawlawa pa adaga. Ngam ti ipatawid ko maninanang iyo. Dayta nga rod kumari. Sana mang namnamalang iti last will and testament ni Auntie Benita. Sadot at talaga dahil nga asawa. Ay na, apaw, bayak. Pangaasim ko mamut maasyan ka kanibakit mo. Nay, apay akas namot, hindi ibagbaga man siyang. Saan ko masaksaktan ni bagakaw? Tapno ka sa ti ibaga. Wen, saan mo asaksaktan? Ngayong pagtanggadam ko mamut Anya? Saan kasta? Atira kamot atira. Kapulang day tayo ti ayat mo makaputot iti lalaki, tapno da kayo ti makaala iti daga nga ipatawid ni Aunt Benita. Ha? Kasla ayos kang ka nga agan anak ni bakit mo iti tinawin. Basta maalam lang ti eneng ektarya adaga. Unay kan na may ameten kani bakit mo. Labig ka maan siyang Labid nga ibagbagamot. Pudno ti ibagbagak. Saan nga ayop ni bakit mo tapno tira-tira ladta. Maawatam. Ay, nyamot din na ya. Awaran. Awaran jo. Awaran. Unay kan bayak. Di ka lata maragsakan. Anasalon at ti maikaupat nga anak ta. Ay, kuna laki din wag milagro ala laki tipas ngay mo jo. Ng babae lata mo jo. Unay. Anya? Ay, kakaiso na lang aro din na babae ti anak ni Luisa. Iswa kas ta unay, aragsak ko din naganak. Nga may tatasika mo ting babae lata mo jo.
Kasano nga mapangkada tayo tinam nga ektaryada ka no kastulan. Una yan. Makamo ka man laangan. Ingkalaangan mang sapol iti sabali a babae. Tay makaanak adagos iti lalaki tapno awan makunkunam. Ha? Di ka pa'y maragsakan ta na kay pasngayak iti cute kan healthy a baby. Ha? Si kamat, ti bukod mo laang nga interes ti pampanunotam. Salbag ka kide. Apo, kasla kaunag ti abot ti kwa ti pampanunutem paray. Ha? Ay? Pampanunutan nga ron no nyat nas kang aramida. Tapno makaanak ni bakag ko iti lalaki, paray. Ay, una yun paray. Dahita parikot mo dahita. Adan tulat tangamin panawin na met Saan nga napura ako nada? Si kakit di met pare. Adamot tin talo a bulan. Manipod impas nga ni bakag ko ti may kaupat nga anak may. Iso ang balim manay. What? Siguro ti may kalimang anak may lalaki mo tayo. Angem, kasano ngay pare, no ni Luisa ti makaya nakiti lalaki. Ay kat, awan mo na pare. Ha? Apay masikog marinda dyan Luisa ya paray. Ipag mo, ngam saan mo nga mau. Katwain, masikaw, iti may kadwa nga anak da. Anya? Ay, dawanan ba na babae? Makikigid mo ti loko dyan. Ay, awam manin na nga raw. Adda pumalpa manin ti plano no kastoylain. Masumsuma dyan. Adda mo makisabsabay. Ay, una yay. Di balay? Lalay nga, mantero mo baw? Kun ipasikig ko man ti kastaw na hindi pagkakaw. Parang iti mauda pa nagsigog ni Marta ka lalaki mo tayo, no? Wanay, lumakay na taon dyan. Kaya mo lang makapoto ti lalaki. Ay, apo aya. Pangaasim kumare. Ipas ngay mo pa'y dayta maikalima nga anak yu kinibayak. Tahusto ko man. Ay, un nga rod kumari. Siyak mo tiyan ada marigregatan ita. No agkuldit na bayak, ikusay mo nga min Saan mo basta-basta ikayang latan? Pag-aayat mo samot nga min, may sakamat. Si kakit di mo't mari. O kita man day talanga, mare. Ay no, di akong maidescribe day ta itsura, honestly. Anya ngay nga rod mari. Sana bale, tamao di day tuwin na pa nagsikog ko. Diyak laki di patyan, kumare. Sigurado nga inton makaipas ngay ka ket babaeng tulat tati anak mo, ket saan kan tupe anak katangtanggad, ay na masikog kan tumanan. Anya? Ibagam kinilakay mo. No agtrabaho, makagatang tulat tay tinalawlawa pa yadaga. Sana kasta mang namnama iti last will and testament nga oray marigrigatan ka asikog-asikog. Salbang de. Anya, naganakan ni Luisa pa kay? Wan lakay. Lalaki ti anak na. Anya! Ayun na yan! Ay, awanin na nga raw! Awanan! Kukwaran din na may hektaryada ka! Awanin, Joe! Kukwaran na hektaryada ni Narang nga ka! Awanan! Awanin, Joe! Ho! Unay mo! Kat, anya ngay nga rod. Alangan kit di mo at ama pa mo ibag nga isubli na pailaang ti anak na? Ay, day taki din, bayak! Ho! Sayang ba kay tunay ay? Ay! Ho! Tagtagi uray ko laki din ti panagpas nga imaw. Tamasigurado ka laki mo tayong. Imo na mo ti salba ka Luisa jo. Unay mo naglang na mo tayong. Agtrabaho kakit di nga agtrabaho lakay. Adan turatamot Noon niya nga minti. Ibagbaga nga may nasikati rumabaw. Tamno lalaki adagos nga. Unay mo dat nagsalot to. So nga basol mo rin ti Marta. Oh, basol mo. Oh. Anya? Siyak pa ya talaga ti akin basol? Kas itinakunak, manggad ka, tapno makagatang kanto, itinalawlawa pa'y adaga. Sana kasta, di ka lumasyan kanyak, asikog, salbag ka.
Nag-message ni Julius nga anak ta, Roman Lakay. Agawid ka nun dito yung Pilipinas iti kabitan na panawag. No kasta, nalpasa, inti kontrata na iya abroad. Sa bagay, talumot din natawan, tinapalabas, manipod nagtrabaho, di balasi tao ni Julius. Ay, mailiwak mo ta na makakita iti anak ta Lakay. Tilaang pakasdaawak, nabayag saan tanang nagtibusis na. Itilang messenger ti pangitultuludan na iti mensahe na kadata. Di mon panunutan dayta. Tinapatag, adala ta ipatulod na amin sa ahida kadata iti messenger. Nalabit, ama kumikumot iti pagtrab-trabahuan na. Iso adinan masangot ti umawag. Sa bagay mo't kidi bakit? Tinapatag ita, agawidan. Kun makita tan ti anak ta nga agapoy di abroad. Mailiwak at talagan ang makakita kan kuana. Dama ko kat agawidan iti kabitan na panawan ni Kasinsin Julius, Uncle Roman. Wain viraon kanakan. Agawi din dito lugar tayaw ni Julius akasinsin mo. Sa nabali ata dun din naipundar ni Kasinsin Julius. Naipatarimaan nyo matan ti balayo. Kung nakagatang iti daga pagmulaan nyo itinatang. Wain kanakan viraon. Day tamo iti pagyamanak king kuana. Ta saan anaimot da di akasinsin mo. Ipaay na amin akasapulan may kun ni Anita nga time. Siguro, adamatan girlfriend ni Kasinsin Julius ni Uncle. Mga sawan, ti kayat ko asawan. Ay, awan mo ti bagbagana ka na kabay kun ni time. Kasla awan panggap na pa yung mga sawa. Ay, rumbang ang mga sawan tani, lumakaymutan ni Kasinsin Julius. Nariga ti malakayan abaro, wano agbaak ako nada, Uncle. Bakay, nag-message ka di man ni Julius. Awan ba ti message na iti messenger Lakay? Itay pa'y nga urayak tapno maamuan takuman o kaano at talaga sumangpet. Ay kat urayin talata, no kaano asumangpad dito'y balay. Nalabit ang makumikom pa ita iti trabaho na. Wan Lakay, talaga magagaran ako na makakita kan kuana. Talumot atawa na saan ta nakita kan naarakop ni Julius. Nay, Adag tuk-tuk-tuk itiri daw Lakay. hada ka dinam na masanga ilim ita, Anita bakay. Awan mat. Ay, sino ray tagtuk-tuk-tuk itiri daw. Tinasayaat, inkalukatan. Ang mga nukarubala nga day baga nakadata. Mabitla nga raw, tay naklukatan, tiri daw. Sino ka? Siyak da ito'y tatang. Ni Julius nga anak yun. Anya? Si ka ni Julius, kunam, babae ka may. Siyak ngagpaiso da ito'y tatang. May sakita na babae. Anya? Wala, pastrikan daki din tatang. Madamdama akto nagpalawag kada kayo kininanang. Nabanuga kiti flight ko. Ano kasta? Ay, may saka na transgender anak ko. Unanang, pasensya kayon kinitatang. No inlimod ko kada kayo ti amin. Ay, sumot lagayam, adikan imbaw awag ka na kami. Tadi mo kaya't amang ngagmitibusis mo, kas may sa abakla. Ulitek tatang, nanang, pakawanindak. Nabayaga panawon nga inlimod ko. Nga daan ang kiti puso ti may isa babae. Anak ko, Isu anagabrudak tapno maaramid ko ti kayat ko. Isu aday ito'y. May sakit na babae. Ay, Diyos ko! Ti kakaisuna putod ko alalakay. Nagbalin ita na babae. Sapay la kuma, tamaawatan da, tatang, nanang.
Roman lakay. Kalbitan ang matan Itay pa nga urayan ka. Ay, maturog ka kay din, Anita. Rabi unay yan. Ayan niya ka matan Nagdegos ka nagbangbang luwak pa'y mga round. Hindi nakmadla kalbitanan. Ay, awan ganas ka. Iti kayat mo ang mapasamak. Umay kakit din, Roman. Lakay. Lakay. Ay, di nakmansapalan tanay. Nagpudaw. Anya lakit din lakay. Ha? Umay kantan kondisyonak itakunak to. Ay, awan nga ron ganas ko. Anya pampanunutam Hey, dayjay a Julius Kasladyak maaklom na may isan abakla ti anak ta. Ay, agkad-kad teriknak Anita bakay. Anya laki day. Dandan di ka na ilasin kasinsin Julius. Langam at talagang tipod-pud no babae. Mabalin ka di, nga awagan ako ni ti Jolie, kasinsin Biron. Lipatin mo, dinagan ko a Julius. Ha? O sige, kasinsin Julie. Napimpintas ka maten ngam iti siya. Ay talaga, kasinsin Biron. Dakilagat ta, tinagastos ko, tapnog balinak at transgender. Nagsexy, kan nagpintasak, saan ka di? Wan, kasinsin Julie. Talagaan nagsexy ka nagpintas ka. At iwan pa'y nagitibabalasang dito lugar tayo. Ay, uwan gayam kasinsin. Adda pa sa lubong ko ken ka. Sigurado ang magustom dahi dyan. Anya nga'y nagiti pa sa lubong mo kanya, kasinsin. Pagpapintas, kasinsin. Alam, mabit lang tayo nakala nito silid ko Orayin na kung dito'y salas. Naimbang nga orasyo, Tata Roman. Nay, si kamoy gayam ray. Anyat maipaikuking ka. Namuwag ngamin na dito iti pagnanaidan di nagpintas a babae asa nga iliyaw. Ha? Ako kayat ko kumati makiamabokin ko na tata. No, adalaki di, pandakabalin na Ay, agawid ka ki din ray. San arumba nga daka dito'y balay. Sayang laang ti oras mo. Ha? Ay, agawid ka tanay. Adupay, dinaskan nga iring Pasko at trabahuain. Di na kumasingaan, ray. Anyat inaramid ni Ray dito'y balay, lakay. Kaya't nakano amaam-amaw di balasang asa nga ilita. Anya, ay katawan mo't sa nga ilita balasang. Ipagarop na asa nga ilita ni Julay. Di na mailasay na ni Gayam Julius ti kaya't na amaam-amaw. Anya, imbagam kumaa ani Julius ti kayat na amaam-amaw. Ay, di kaya't amaamwanda ama isa na bakla ni Julius. Bakit? Anya, Talaga ajak maaklaw na nagbalina na transgender ni Julius. Ay, anya laki day. Naimbang nga oras po, Tata Roman. Si Kamanay, Ray, anyat aramidam dito'y balay. Talaga kursunadak jay balasang asa nga iliyaw, Tata Roman. Nagpintas ka, nagsikse. Kayat ko apagdatunan. Anya, kaya't mo apagdatunan ko nam, Ray. Aywan, Tata. Kayat kong asawaan ti kasken kwa na. Anya, kaya't mo nga asawaan kay babae nga awan matris na. Anya? Awan matris na kunayo, Tata Roman. Anya ti kayat yung asawan. Ay, basta gawid kan, Ray. Mangsapul ka langag iti sa bali apang ibaw ingam iti marikrik nam. Gaputa maupay kan tulaang. Apay adi nagmutan kasarsarita, tatang. Manon nga aldaw amad-madlaw ko dayta. Kasarsarita ka, tatang.
Apay adi nagmatan pagtimtim kan. Kasla makagura ka kanya. Jak laim pagarop, Julius. Talaga jak maklom na ito yung mapaspasamak. Anya? Kunak pa numawatan taktatang. Inlawlawag kumatin kada kayo ti amin. Sipod pa'y kinaubing ko. Nadlaw ko na kaslada karkar na kanya. Julius. Jak may lawlawag ti amin tangatang. Iso please, pakawanin da ko na. Sapay la ko tamaawatan nyo ti sitwasyon ko ita. Ay, himbagking kata. Kwa! Anya ako tatang. Anyat kayat yung ibaga kanya. Ha? Kwa. Lipato mo na ita na ibagak, Julius. Di mo ni kaskaso pa'y. Tatang, Ipagarop na iti daduma ka aruba. Asa bali ka a tao. Gaputa nagdakkel ti nagbaliwam. Saan da ka mailasing? Gaputa kasla ka aglanglangan na pudpudno a babae. tatang, Naadaan ka ni ti kasla barukong ti babae. Patong ti kasla babae. tatang. Pimo daw ka pa yan. Iso nga. Dita ka malagay. Ha? Apay ang kasya ti jar ni tatang ipimanaw. Kasla. Adda sa bali anadlaw ko kankwana. Agyaman at tanasabat ka rito'y dalan, ading ko na pintas. Ne, si kamat gaya manong re. Ha? Am-amunak, ading ko na pintas. Kasano ti pan nakaam-am mo itinagan ko? Ala, talaga din akong mailasin manong re. Ha? Anya ti kayat mo asawan, ading. Katno siyak ni Julio sa putot ni tatang ko aruman. Anya? Si kani Julius aputot ni Tata Roman? Sigurado ka? Un manong re. May sakitan at transgender. Mingmingan na ka na yung bago, ha? O, Wanyag paiso. Sika talaga ni Julius. Ay, kung naglaki din no sa bali at tao, ay babae ay lalaki. Kaputa sa balin tilangam. o itang, mamati ka na siya dahito manong re. Iso adin akong pagdatunan. Sa bali, alalaki ti kayat ko. Ay, na yan Julius. Kras ka pa imot nga rod. Agam, urayan armen kalatan. Kaputa ka sila kamatan babae iti panagkita. Anya? Itay ka pa ya pumanag na, Julie anak ko. Kasla na sapsapulom dito yung silid mo. Ay, mapukpo ka o dyan nagnina lipstick ko, nanang. Ay, masapol ko dahil dyan, tada papanagita. Nalipatam laang tinangi kabila manak ko. Lagi pa anaimbag. Imparabaw ko lang dito lamisita ite agsapa. Ngam kalat mo ito na nagpukaw. Ay, nginginaan pa imot nga roda dyan lipstick ko. Imported. Mala, tulungan ka na bang sapol iti lipstick mo, anak ko. Masigurado nga dalaang dayjay dito'y balay. Oh, kaslada ma dun sapsapulom anak ko. Mapupukaw dagiti make-up ko, nanang. Ay, awan damatin dito nang ikabilak. Anya, Masapol ko dagiti make-up ko. Saan arumbang awan make-up ko iti papanak. Diya kaya tinagpangit. asino ay nga tati magala kadagiti make-up mo anak ko. Ay, diya ka mo, ananang. Idi kalman, di lipstick ko, ti mapugpukaw. Ita, dagiti mo't make-up ko, Diyos ko. Awan mo ti sabali a tao nga umay dito'y balay. Sa maysa,
Si kalaang mo ti mangus-usar kadagi jay. Mas tawa ka, nanang. At lagi di mga ala kadagiti usar ko adyak mo. Anyamutan? Maladaw ako niti papana. Ano ba yan? Apay dagita asabaw ray. Asinaw ti pangipaayam ka dagita. Ipaay ko iti babae nga ayatek. Tata Roman. Adda ka din ni Julie dita balayo, tata. Ay, amom lang arodan ti may papankin ni Julius nga anak ko. Apay apagdato ng pailaang. Nainlabak at talagan kinkwa na, tata. Atiw na pa yung dagiti babalasang dito'y ayan tayo. Nagpintas a babae. Kayat kong asawaan ni Julie. Ay, di kag pampanunot, ray. Kayat mo nga asawaan ni Julius? Ngawan matris na? Ay, may stress ka lang. Tata? Mangsapul ka lang iti sa balay amang paragsaking ka. Awanan ti sa bali ama sa pulag pa'y amang paragsak itiriknak, tata. Ay, adu di tanu kayat mauray. Si kalati kumapoy. Nukas tata. Addaam mom asa bali a babae amabalin amang paragsak itiriknak. Ay, adaa. Sino kumamot, tata? Rumana, tinagan na. Romana tinagan na, tata. Tagaano ngay da ita abalasang. Mabalin ka di ngay bagam kanyak no tagaano da ita abalasang. Anya ka matan Roman? Manoon arabi adi nakalkalbitan. Naumakan sa matan kanya. Nabanugak. Awan panawin ko iti kayat mo ang mapasamak, Anita. Si kaakit di mo. Di mo pa'y amot yaglambing. Saklatan na ka na yun ti manglamlambing kan ka. Ay, maturog taki day. Nabanugak kunakmay. Kayat kon ti maturog. Anya ko maati nakabanugam. Kat awan mo't nadagsan at trabahom diti balay lakay. Adda nga ron nakabanugak, Anita. Anya nga rod? Nabanugak ang nagayayam iti pingpong. Anya? Anya ter aramidin na kiti lalaki di tarubayan. Bakit? Sa nga ili ni Julie nga anak ta. Saan na taga diti barangay tayo dagita lalaki? Nagapuda iti sa bali a barangay lakay. Kastaya. Apay, mabusor ka kadagiti lalaki diti arubayan. Wah. Saan magkiday? Ayos lang kanya nga dalalakay di taarubayan. Tinapatag, adda pugi kadakwada. Aniya? Diyak kaya tanda ito mapaspasamak nanang. Agpukaw mo ti gamit ko. Dagiti branded nga underwear ko. Awandan dito kabinet ko. Ay. Anya? Adalaki din nakastring agtatakaw dito balay nanang. Sapay nagngingina dagiti mapukpukaw ang gamit ko. Ginatang ko pa abroad. Naglugan da iti eroplano. Imported. Ay, mas daawak mo ta anak ko. Awan mo ti sabali asum sumurok diti balay. Imposible nga da nakastrak nga agtatakaw. Kat itala nga mapasamak ti kastoy. Naglaing matan da diyang agtatakaw na sino man. Dagiti paimot nga rod branded, titaktakawin na. Ti pakas daawak. Apay, adagiti lang usar mo ti taktakawin na. Nagado mo ti mabalin na atakawin diti balay no kas pangarigan. Adda di tajay tibay. Adda mo ti tajay component wano radyo. Nanang. Ay, tinasayat anak ko. Paliiwan ta no asino man dayjay ang mga ala kadagiti usar mo.
Ay na, bagbagay ko na ito'y bestida ni Julie. Kan, apag isulaunay kanyak na ito'y nginginain na sandal na. Husarik mangki di dagiti daduma pa ang make-up ni Julie nga anak ko. Sana bali, tag may saak man ita dito'y balay. Gaputarim warda nga agina. Hag-make-upak iti sangwanan ti dakla sarming. Ay na! Nagpintasak at talaga. Hoy, asino ka? Ay, kapalyo kiluam. Tatang? Sika? May saka mo tabagla? Julie, anak ko. Andiyan papasamak dito ya. Roman. Apay akas na tilangam. Nakabistida ka, naka-make-up ka. Anyat kahit asawan na ito. Ay, kas makita yung Anita. May saak mo't abakla. Nabayag apanawan ngay limlimod ko kada kayo daytoy. Anya? Ay, pakawanan dak. Imapalak lang amin iti anak ta. Gaputa nakapinpinta sa babae. Kaya't kumatiyagbalin na transgender akas kinkwana. Anya? Ay, jaklaim pagarop amay saka mo't gayam abakla. Natawid ni Julie kanyak ti kinabakla. Awanan ti maramidak iti dayta. Ay kunakon ket. May saka mo tabagla, tatang. Nabayagan na nadlaw ko dayta. Jaklay bagbaga. Naibutak-takan ti palimod ka. Sapay la kuma, tamawatan dak. Ay, Diyos ko! Ay, itataam mo yung tipod-pod no akin na tao. Hawagan da mo tan iti Romana. Anya? Sinalbag kagide blakay. Karni manen ti sidaan. Pedinto tasyak. Simulagat lang nga balataw. Awampay sagpaw na matakarnay. Nagalisto kalaki din ang mga no naimas ti sidaan blakay. Uncle Garding, lumabasak manan. Nay, si kamot gayam dita kaanakan. Mapan ka di manan nagtrabaho iji parlor? Ay na, saanan nga iji parlor ti pagtrabaho kita angkal. Imakarako ni iji pagabangan iti wedding dress iji abay ti bangko. Iji gaya mo ti pagtrabaho ita. Ay, sapay mapanak kumamot agpapugais. Ay kat mabaling kalatamot niya agpapugis angkal. Mapan ka iji balay. Basta i-timing mo a day off ko. Sige man nga raw. Umayak to man. Libre ka day, kaanakan. Ala, niyang kalmat. At daya libre ita na panawan. Ay, apay day taas umangkan. Kanayo nakataulan basta lumabasag dito kalapaw mo. Hey, Lakay, stop. Kasanumot nga main. Kagura natin naka-make up alalakay. Ure ata bagay ko matangkal. Ay, huwag gayam ka anakan. Ikatangam tuman ni Blacky iti sidaan na akarnay. Ay na angkal, marabyan nga gawid. Ado ti customer mi ita ngagkakasar. Sana bali na. Ay, anusan nan. Ta nakapilpili mo't nga rod iti makan. Karne iti kayat na. Malangkal. Iyawat mo nga rodin ti paggatang ko. Darasem tani, maladaw ako niti papanan. Parikardeng, sumit mo itang. Nagagit ka laonay. Kustaw na ita pa naggargardin mo. Nay, si kamat gayam paray. Nasapa pa'y. Agawit takit din. Imbagken ka tada asawam amang uray ken ka paray. Mga sawa ka ngamilan Day tangarot ti parikot ko paray. Di nakmeten song bata na ni may. Mangkita ka ngamilan sa bali nga armang paray. Wen, adong agpaiso a babae dita paray. Ngam nilaeng may tilabkaw. Nay, paray.
Apay nga angut-angutin nakmat na ti asom anang isay. Di mo latan ni kaskaso pare. Talaga kastanan. Nene, taulan nakmatin pare. Ang mga nukagatin nak. Hey, Blakay! Hey! Stop! Blakay! Kagatin nak talaga pare. Alan, anawa ang marudon atan eh. Kinitin nam ti saka. Ay, anya nga taya nga oras sa sumangpet di si daem nga iga daw, Blakay. Ay, makaturturog ako na. Ay, di mo mo't nga rod kahit asidaan tinatang. Maturog talatan, Blakay. Uray saan ka namang mangan. Ne. Taulan nakbeten, Blakay. Ay sos. Adan samot na sayop na. Timaray mo ton arimwar ni Blakay. Pare Kardeng! Pare! Ay, Nimot gayam pare. Nabartek sa mananday ta kumpare ka. Ay, pare! Kunakon kita si kadayta. Nabartek ka manay. Inawis dak ngamin nga ginom dita junction. Kayat na talaga ti mapartaso nga. Taul man ay. Ay, pasensyakan pare. Nas kanya gawid kan tanay. Nabartek kan. Hingga maturugin. Tapaya paturugan na. Nagloko kan. Agawid ka din pare. Di mon urayan nga umay nakasukunan ni Bagat Mau. Tas siguradaw. Pang-uran na kan tumaray. Anya tiga tangam. Anya lagi din ayan ni May. Kusilapan nakmanain. Di naman kibda-kibda yan. Pero jumla ti aldaw ko bigbigat ko nakmanan. Kursonada ka nga raw, May. Ay ayatin ka unay-unay. Nagkorne kalakit din aya. Ay, jaklakait adengdenggan. Lab na lab ka talaga, May. Ibagamkit din onyat si daw nagatangam. Kwa. Jay man iga daw. Ta ipasidakin ni Blackie nga asaw. Ipasidam laang iti asom? Uwin, May. Kas makita, May. Ipatpatag ko launay dahi nga asaw. Oray, aso lang. Jak baybayan. Ang, May. No siyak to tayo tayo. Saan kan tukulos ngagbabaway? Taripatun ka. Asikaswun ka. Agbiag kan to akas lare na itibiyag ka. Saan asikati type ko alalaki, Kalding? Ay, este Karding. Oy, excuse me. Inawagam ng uncle ko iti Kalding. Kanakan. Ay, di kag banni kasi dita Di mo banni kasan ni May. Apay, mapikon ka? May, pasensya ka na. Ay, kanakan. Agawid kan. Umay kakiting. Ay, saan ang kan? Saan arumbang kasta-kasta na ka dayta? Saan arumbang babain na ka? Uwin. Anya ka laki din aya. Uncle, isardeng mo nga minan dayta nga arman. Kunamlan asino anapintas. Ala, gusto kit din. Di ka nagsaupay ka na kan. Oy, dati ginatang mo, ngay ka do. Umay mo bayadan. Oray nga min jim pagatang kung igadukin ka idirabe kanakan. Ay na, pasensya ka ng kan. Sa anak-anak kadagas. Tanarabyan kami iji trabaho. Ay na, parbangon ako na nakaawid. Ay, kastaya. So asya kon atin na panggimatang. Ita amo kon uncle. No kasanuna ka pabainan dadya babae. Hala, baybay amon. Kasta talaga. Anya kasta talaga uncle. Dadya ka diti kaya't mong asawaan. Nakauyaw? Ay kat bareng kaya't nagtua ka anakan. Ay sapay la kuma. Takayat na kanto uncle. Unay laki din dita pa nagsasaom ka anakan. No kasjay mo't lang klase ti babae nga asawa uncle. Ay saan lang yan? Ore saan ka na makiasasawa? Ay saan mo't ka anakan? Ore aglaklakay ka na baro uncle. Okay lang dayta. Walang problema.
Pare Garding, labsan ka manan dito yung garden mo. Wen paray. Paparam. Ada ka no ipatarimaan da dito eskwelaan a room. Inayaban nakman niya uncle ko aporman. Ay ket nasaya at ano kasta paray. Angem no kasapulan nyo pa iti kadwang agkarpintero paray. Ayaban naktulanga. Ay ka una. Ang kasanungan dito yung garden mo. Imbagla sideline kumot akas kun ka. Trabaho ka la trabaho ng amod pamilyam. Ay ket addan to paray. O niya, adamat la ka dinamnamam kan ni May. Addan to siguro mat paray. Ngamin, napan ko kinidda-kiddayan dita paglaklakon na dita junction. Saan nga uso iti kidda-kidday ita pare? Anyangay nga rod ti usaw paray. Itaray mo kid din Anya? La 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 la. Mabalin ka ding agpili iti wedding gown? Sika? Si Kamet? Agkita kami laangan iti sabali a pagrentaan iti wedding gown. Di ka man dita. Da kami ti kalakaan a pagrintan iti wedding gown ditoy. Magikanlay saka? Anya ti panagkunam. Apay ko mga umayak agrenta iti wedding gown. Di na kahit a customer, Sige sige. Agpili ka niti kayat mo Irekomendaan nakman kit di iti maibagay kanya. Ay katwen Day talaga ayam. Ibagaman gayam kini uncle mo akalding. Hoy, excuse me. Karding tinagan na uncle ko Apay nga ibagbaga makalding? Di mo man ipapilit? May lawlawan ko matan. Sorry Ibagam kan kwa na nga agkasara kon kat sardengan na kon akidday-kidayan. Kat ibagampay aseloso day ti mga asawa kanya. Maawatam. Uncle Karding! Uncle! Unay laki din ti panagkinni-kinni na umasidig kanyak. Uncle! Apa nakaisom ka? Adda ngamin good news ko kin ka, Uncle. Good news? Sapay la kumatasan ka amakmaklaat apay ko maamaklaat Ni May, makiasawan. Anya? Win, Uncle. May danang kita iti gown. Napanday di pwesto mi Ako Anya kamutay. Nagsakit mutin day tangim padamag mo. Anay ko ka anakan. Jaksamutin makaangis ka anakan. Agkupit sanday to'y pusok. Agkupit saan. Nagsakit. Nabuls ayayin ka anakan. Ay na, imbagang mutin ka saan ka makmaklat, Uncle. Naklaatak nga rod ka anakan. Naklaatak iti day tang imbagam. Ibabawi man day tang imbagam. Ibagam lang kumaadjok online. Ay na, pudno Uncle. Siya nga rod tinangasikaso kadakwada. Amom ka din, no niya ti color, ti wedding gown, yan rekomendakin kwa na. Color blue, Ay na. Makasangit akaw iti dayta nga imbagam ka anakan. Diyak maaklawn. Nagsakit. Ay na, Uncle. Sumardin ka man dita. Saan kayong agbagay da dya babae? Kasano Nakasingsimpwet ka. Da dya babae nakasungsungit. Nagagit ka pa'y. Ay na. Unay kalaki din, Uncle. Di mo sangitan da dya babae. Ala, pumanaw ka anakan. Ay, nagsakit na talaga tinagam ka. Ay na, diyak kaya dahil tangayong padamag mo kanyak. Pumanaw ka anakan. Adto'y sweldom. Thank you, ma'am. Kasla itakala nga makita. Ayun, siya gamin iti simukat, J. Payroll Officer. Ay, kasta ka di, ma'am. Edna, tinagan ko. Kasta kaya. Agyaman na ka dito isweldok, ma'am. Adan sapay nabati anasken nga tarimaanan nyo.
kunamat niya angkel ko apurman, makabulan pa'y ka no. Oh, sige, takikita tayo pa'y. Thank you, mamid na. Sige, magawid ak nga roday. Samad kumparik akarding na dyan nakadumog iti lamisaan. Apay nga ta? Asit gakmat. Pari kardeng, nabartag ka? Saan, pare? Saan ka nabartag? Nagayon mo maglabas, Itaman pa'y. Ada problema? Kwa? Ni ngamin may alam ko pare. Makiasawan. Anya? Agasawan ko na. Ay ka, mayat tada pakipanganan. Kaano kanungay? Disnogen kan san baray. Masaksakit anak lang aroden, kastapay lang, matibagam kanyak. Anya nga ron nga iti maaramidam no mag-iasawan. Ore man sangitam, sana mabaliwan ti desisyon na. Rumbang asak ko mati pakikalay sana paray. Rumbang kumasyak. Nga mapaya sa bali matan alalakay ti pakiasawaan na paray. Pare, tataulan ni Blackie ni Ma'am Edna. Kababain. Siro, Ma'am Edna, paray. Inka anawaan. Trabaho dito eskwelahan. Inka anawaan tanin. Amangan no kagatin na ni Ma'am Edna. Makapanerbiyos mo't dito nga aso. Kumagat samot. Blackie! Blackie, stop! Nini, kinagat nan to'y gayadan to'y paldat. Ang kagat talaga. Blackie, di ka mangibabay. Ay sus, apay nga aguyudan nakmatan. Pangipanan na kanyak. Anawa mo't amahan nung to'y aso. Blackie. Ay, di ka sinuruan niya kagat iti gayadan ti palda. Pasensya kan, ma'am. Inggoyod na ka to'y asok diti unag ti kalapaw ka. Bilibak dita nga asom. Kasla no suruan, idi na iguyod nak dito'y unag, inibatan na ti gayadan to'y paldak. Ay, oo, nga rod, ma'am. Ay, nagloko da iti nga asok. Ay, siya kaunti mababain iti inaramid na gan ka, madam. Sinuruam samot deta asom. Nga agkagat iti gayadan ti palda? Ay, saan mo't, ma'am? Kinapudno na. Saan ka nga insuro da iti asok nga agkagat? Hinak nga rudon. Nini. Agtaol manay. Blackie! Stop! Tinasaya at ma'am. Anya nga tano, agtugaw ka pa'y laing. Kitain taman no anya ti reaksyon na. Wen man, nakaay-ayat man dayta nga asom. Oh, adayta, nakatugaw akon. Kitain man, ma'am. Saan niya agtaol? Nagidapay kiti na, dita abay ti sakam. Nasuruan nga agpaiso. Ma'am. Kayat mo ka diti agkapay. Ha? Dinakman awagan iti ma'am. Edna ladtan. Ha? Ay, nagmayaten anagan. Kasla, kinapintas mo mutlaang tinagan mo, madam. Naangaw kamot launay. Karding mo tinagan ko, madam. Singgilak pa'y kan agberbiro kak. Ati kahit ko asawan. Agsapsapulak iti kayan ayat ko. Agpadpada ta. Single akpay mo't. Ay, anya laki din tigasat aya. Pudno tay kunada. Ano masidigan tigasat. Talaga at di mon malisyan. Di mo namnamaan na ita. Anya? Mabalin ka di maamuan no sa dino tayan ti balayaw. Umay kantuman pa siya rin. Aywan awan dakes na. Kaano ka ngay nga umay?
Kanakan, adda ka ti may rekomendam a wedding gown para kina Edna? Ha? Ala! Naklatak angkan! Ano niyo ti wedding gown? Sino dito yung babae Ni Edna, kaanakan, agbalintong antim. Agkalaysa kami ni ti kabitan na panawain. Hello! Hello, matken ka? Auntie Edna? Ala, swertem kinangkel ko akarding. Nasimpet ngamin kanakananos. Nagagetpay. Kanagwapo. Anya kalaki din aya ka anakan. Pudno matibagbaga ka, angkal. Mas daawa. Kasano kayo nagamam mo, Istoryaman kiti kanyak, angkal. Ay, wala ka anakan. Istoryak amin kin ka. Agpili tayo pa itinapintas a wedding gown na. Jay kapintasan ay, kan maibagay kan kwa na, ka anakan. Agasem man, mare. Idi kalman. Napan ka nagpa-hair color iji salon ni Ira. Sa ita, mapan ka manin agpadalos iti kukom? Ay, katwan Siyempre, kaya't kumot anapintasak Ay, una yan. Sana all, mare. Ada ka na yung ti kwartana apagpasalon kan pagpamanicure. Si kakit dimot. Ay naimbag ka pa'y. Takaslawan parikot mo iti biyag. Tay talaginal daw, ijay parlor ti pakabisbisyam. Nako, we must enjoy life, you know. Iso nga oray maminsan, agpapintas tayo mat Sa bagay matkit di Ngam, ay, no shot. Awan pa'y pagpasalon ko ita. Kita aman ti buok ko, nakang angrag. I-budget ang mat ngamin Adaman kwartat, ngam saan pa'y nga iso ti priority ita. Ala, mapan ka ni di papanam si Celia. Ang mga numaladaw ka ni ti appointment mo ngagpadalos iti kuko. Nagmayat po tinday takulay ti buok mo, Cecilia. Aywan na. Kaano pa'y ayaan nagbalin apangit ti kulay ti buok ko? Ha? Kanayo nakagpost iti pictures ko iti Facebook. Iso anas kan mat presentable Ay would mat kit di Kas kumamanan ita, nakapadalusak man iti kukukon. Naskan mat anadalos tayo iti bagbagi tayo Adni iso ada kayo. Uray bumakit kayo nakit agpadalos kayo latamot iti kukuyo. Agpapindas kayo latamot Adni bumakit nga ibagbagamot. Aya po, pudno ti ibagbagak, anti. Uray mamirmiraot tayo, saan tayo nga ipadlaw? Kasjay adi. Kaya't mo asawan, agpamarang tayo abak na nga uray awan maisaang. Ayan niya laki din si Celia. Ni anti mat, saan mat akasta? Basta, kita kay man lang, awan sirsirbiyo kasarsarita. Si Kamot Cecilia, saan man akasta ti panagpopos mo iti Facebook? Kas kalakabaknangan di ti lugar tayaw. Ha? Apay, anyat parikot mo, si Kabong. Agasam, no agpos ka, nakapakulay ka iti buhok, nakapamanicure ka, pedicure ka. Awan pa'y maluto asidain. Ay unay kan, apay awan imam, saan ka makaluto iti si daam? Anya, adda imak, ngam awan mailuto asidain. Awan pa'y kat bagasan Ha? Una tumot ngamin dagita awan kas-iskan na bambanag. Anya ka lagi din aya, Cecilia. Anya nga awan kasaskan na nga ibagbagam, napatagpara kanyak ti panagpakulay iti buok, kan panagpadalos iti kuko, maawatam. Napatpatagkat dagitan ngam tipakan mo iti pamilyam. Salbag kagiday. Kunamlan asino ka abak nang. Di ka lagbabay. Salbag kagiday. Ay na! Makakatawag man, Beshi. Ala kat uray saan mo pa nga ibaga ti makagapon o apay ang makakatawa ka. Ay kat makikatawa ak baten Dadal samot ti ulom, danga. Kasanumat ngamin.
Nangag ko ita ti panagsinungbat da Cecilia ken Bong nga agasawa. Ha? Tapay ka no, kasla ka na yung damit niya, sinsinong ba't niya gasawa? Awan kanu isa ang dan. Ngam, ununan pa lang ni Cecilia ti panagpakulay na iti buok. Ken, pagpamanicure na. Aniya? Ay, una yun na Cecilia. No agpo-post iti Facebook, kasla kabaknangan dito lugar tayo. Uyawon na pa'y kano dagiti babaket, asaan ang makapakulay iti buok. Ken, saan ang makapadalos iti kuko. Ay na, dahi tangarod ka, Bishi. Feeling mayaman. Ngumno agapad na. Timang mangag ko, kat awan maisa ang da. Ay! Naimag kumamet, no saan nga aguy uyaw iti sabali at tao. Ay, anya lakit din. Oh, apay nga itay nakpailang kita-kitaan si Kagurya abakla. Ha? Ay, kwa. Naminsan ka lang matatinalyaw. Unay ka lagi din aya, Cecilia. Di ko namkit di, umapal ka iti nails ko, ang nakadaldalos. Aniya? Agasa man nga mindeta, inaldaw kang agtrab-trabaho di barangay hall. Ngam ultimo agpadalos iti kuko, kan agpa-hair color, kat saan mo pa'y maaramid. Aniya? Ay, makunaklataan nagasa takta, oray kaskasano, makapadalusak lata iti kukok. Kan maisa, maipakulay ko pa'y deti buok ko. Ay, kat pagyamanam ang arod no kasta. Saanin anaskin pa'y nga guyoyaw ka iti sabali na tao. Maawatam? Oy, saan nakaguyawan niya? Ibagbagak lang tipod no. Aniya? Sika, ada trabaho, ngam siyak awan. Ngam sika nga ada trabaho na, tida ang rag akitaan. Kitaan man day takukom. Ayun, kasla ko ti ag inaldaw, yitaltalaw. Anya laki din. Sinalbag dahil babae. Ha? Asino manen? Dahil man na si Celia. Kunamlan asino kapintasan tawa ng bain. Ay, nag-apa kayo ka di? Ay na, dilaw na ti kukok. Agasem, nakunana pa, nagtrabaho ak kano iji barangay hall. Ngamjak kano makapadalos iti kukok. Aniya? Diyak pa'y makapakulay kano iti buok ko. Una yun da si Celia. Nakauy-uyaw. Ay, akala mo naman ikinaganda niya ang hair color niya. Isuman pa'y. Ay na, kasla na basbasa akawitan iti tsurain na. Awanan ba na diya babae? Bayam lagtan friendship. Never mind. Waste of time laeng. Nututupak da diya nga wanan ba na babae. Diyak kahit atutupan ti kaskin kwa na. Ew! Si Kamot Cecilia. Saan kumamot akas na ti bagbagam iti sa bali at tao Anya manin ay ti parikot mo. Bigbigat bong. Mang dadaal ka manin ikaldaw ako nakon. Ti kunam siguro. Saan ang makadanon kanyak timbagbagam kinigari abakla? Ha? Anya yatim bagakan ko na. Di ka man agindi tingawan amom tamang ano. Nagado ka nga. Saan kumamot akas na ti panagsasaom kadakwada? Di ka kadimabay ni ti kasta nga aramid mo. Ha? Day talakit kukumon ken kulay ti buok mo ti mapan mo ipampanakkel iti tattaon. Nakababain ka kidi Anya nakababain. Pudno mo timbaga kiti dadya bakla sana ya. Agtrabaho di barangay hall ngam saan pulos ang makapadalos iti koko man lakuma. Anya? Di na pa may pasimpati kang ang ragabok na. Kasla bakla bakas ti tsuraan na ti danga. Ay, apaw. Jack amukin ka, Cecilia. Sapay la kuma. Tasaan kanto ang mapabainan mo iti udi na. Nasaya at manta naradaan ka dito igid ti kalsada, Gurya. Pudno ka di tinadamag ko. Anya day jay, mare? Pudno ka de nga ada ayuda nga iwaras ti barangay inton umay alawas. Ay, wen. Pudno day ta, kumare.
Kinapudno na, mapana kay barangay hall ita. I-finalize me, tinistaan dagiti maikan iti ayuda. Kasta, ay naimbag man gurya, masaludsud ko laang. Ada nga tanagan ko. Ay, anya lagi din. Si kakit dimot kumare. Apay itulok ko aya, saan ka akaraman? Ay na, agyaman ka talaga gurya. Awanan yaman na. Laglagi pam basta inton Wednesday. Saan mo liplipatan to maiji barangay hall, kumare? Ay, gayam. Mangalakan tumutin iti eko bag mo, tadamot lang maitid 5 kilo sa bagas. Malaksid lang iti ka siya maawat yun, Ay na, nagsaya atin ngay, naimbaglakit din, tandamot ayuda ita krisis. Awan makukwarta. Ay, wan ako mare. Blessing dayta, tinamaraswa. Apay, pudnong kata tinadamag ko lakay. Anya manan dayta aya. Adda ka no mati ayuda ita di barangay hall. Kat, adamot nga main. Ha? Sino tinakam mo mati data? Amok Hindi pa'y na minsan alawas sa nadamag ko kini pare Samuel ti may papanita dayta. Ay, ti awanan ba inagurya? Anya manan ti basol day baklagan ka. Pilpilyan na lang tilislistaan ay tilistaan dagiti may kan iti ayuda. Adda ayuda ni Mariel. Adda pa'y kini Antimona. Adda pa'y kada antising. Ngamawan ka data? No awan akit anya ngay nga road. Alangan mo't amapan mo manin gulwan da dya tao. Ay, talaga. Saan lang agulo ti abutan na dadya bakla? Nag-unfair mo ti kasi nga aramid na. Adda ayuda ti daduma, awan ti daduma? Anya? Agsaga na kanyak dadya bakla, matungpak naktumag. Oy, amo mare. Kasta unay kanumot ti pungtot ni Cecilia kan ka. Ha? Taapay manan. Basol mo ka no apay asaan anay kan iti ayuda daydi a babae. What? Kasano kumamanan asyak ti pabasulen na? Ay, tiyawanan ba ina si Celia? Nakunan ni Auntie Maria kanyak, nga agnger kanu iti unget na idikalman, tanamuan na nga da ayuda, ngem, awan na ganda. Makaunget nga awan nagan na gayam ha? Feeling rich iti Facebook? Ngam awan nagan na iti maikan iti ayuda? Kastaon iti pungtot na? Shame on her! Ay, pudno! No agpopos iti Facebook, kat atiwan na pa'y dagiti babak nang, asaan amaw-awanan iti maisaang. Ay kat umay balay ta ijay kaming agsarita kan agtinong pano iso. Salbangkit de. Nagsapa ka man nga may diti balay mi si Celia. Uwan bakla, takit ka man nakasarita. Ha? Tapna mo man niya, si kalaang tiagtrab-trabaho iji barangay hall ang nagalas ti ugali na. Aniya? Agasang man day tang aramid mo. Inlistam dagiti duma akaroba, itilistaan dagiti naikan iti ayuda, iti naminsan nga aldaw. Ngamda kami kinilakay ko, pulos nga awan nagan me. Hoy! Amom ka di day tatangtang abam, ha? Ha? Tapno amom anya. Saan asyak tinaglista itinagan dagiti maikan iti ayuda? Kan may sa? Apay ko mangagsakit tinakam mo nga awanagan na? Kat feeling rich ka mat iti Facebook? Anya? Nagpopos ka? Ati mo pa iti bagnang? Kunamlan saan mo ang masapul ta ayuda? Ta dumat kwartam? Kanayon ka nga agpasalon? Kan aguyaw ka pa iti karubam? Oray siyak? Inuyaw mo pa iti kalabas? Ha? Iso asan asyak ti kaskastama? Saan asyak ti pabasulam? Taamangan numasulat ko day tamatam? Wino saan? Balas ulom. Sige! Luapay mo't nga men, anapan mo pala inapan ni Gurya di balay damot. Sika Cecilia. Ay, asino kumamot ngamin di sana mabuisit iti kasi nga aramid nante. Makaparurod ko naktumag. Anya, ada ayuda ti daduma, ngam awan mo ti daduma. Anyat kahit nasawan, ada pababuran na? Ada mo ti saan, kasjay? Oho! Cecilia,
Saan mo't nga iso, tinaglista itinagandag itinaikan iti ayuda. Kan maysa, pudno, tinaibagan ni Guriakan ka. No apay pala nga agsakit tinakam mo, asana na ikan iti ayuda. Kat kasla kalabak nang iti pisbaw. Aniya? Tidakas na, aguyaw ka pa iti sabali at tao. Nakayukit di man. Saan mo ta? Ne. Anya saan nga ibagbagam? Pudno mo't sana ya. Uyawam ni Gurya. Katawaam asana makapadalos iti kukaw. Sa itangawan na awat mo nga ayuda, kasta unay arurod mo. Ha? Nakababain kalakit de Cecilia. Medyo makapal ang mukha mo sa part na piling mayaman ka pero uhaw sa ayuda. Aha, anya laki din. Ay na, kas jail lang aruden ti imbagan ni Gariken ka, kasta saan ka pailangan na pabainan? Napabainan nga ibagpagam mo, may saka mo. Pudno mati bagbagak. Naimbag kumamot no saan mo nga uyawan dagiti ka aruba. Nang rona day agurya, wino garay abakla. Ibagam asaan makapadalos iti kukuna. Sa ita, nga awan ti ayuda maawat mo, kasta unay ti rurod mo. Anya? No maminsan nga men, Cecilia, tanagam dagiti ibatam asao. Nakababain tagpampamarang ang baknang. Sakit. No awan nagan mo iti listahan dagiti may kaniti ayuda. Kas talaunay ti rurod mo. Nasakit pa itinagam mo, ijay tao nga awan mo't basol na. Agasam man day tang aramid mo, Cecilia. Agbalbaliw ka kidain. Saan anasayat day tang aramid ti may sa tao? Agbalbaliw ka. Nawatam. Tù tô điểm cho là khu hoạch của mình. Rồi nè ơi, kể cái quá trình đi tù của anh đi. Đi tù rồi đi. Anh làm bé đi tù, má của anh Bảo đi tù rồi nè. Anh Bảo đi tù trên Côn Đảo. Anh Bảo nói với em là nè đi tù. Bây giờ biết tù sắp đi. Ba thì Đó đi tù. Đi tù mấy ngày mà. đi tù đi là cha. Anh Đạt vô đó cái người ta xăm cho này nè, đã từng vô tù. Thì Má Những cái chữ này là gì? con cái chữ đó chẳng qua Chung Là không bao giờ quên. Không từ bỏ. Không là gì người hết người ơi. bị quên đi, khỏi quên. Chắc cái sông này chắc ra giải tỏa áp lực quá, má áp lực phải. Dữ vậy trời. Vô quay clip. Anh Bảo tí mời ai nữa không? Nhưng mà Chắc mời cô Long á, đổ cho đây thấy Yên Long á. giờ thật cũng hơn với Long. Long nhiều lắm rồi. Hơi Yên Long á. Vậy anh nên Tân nhé. Anh bảo anh yên Tân rồi nói sợ với nhau nhé. Hỏi với anh bữa giờ sao? Mình đổ đi giao đi, đồ mới Long cũng đi liền. Tân vô rồi nói chuyện với Bảo là Bảo liếp sinh luôn. Em anh Nó là giấy cao anh Đạt. hả? Giấy giấy cao lên. Cao lên nữa hả? Mấy tầm này nó hơi thấp em mà. Thấp xuống. Thấp xuống nữa rồi. Đâu, cầm cho vui anh. Dù cái gì người ta ăn đập chứ, dù cái gì. Có thì nó bỏ ra một tờ. Anh giả bộ anh xào rồi cái thứ đồ. Xào chỗ 3 lá tôi xào hoài. Thì xào quá xào lại thôi. Đó, mới đưa nhiều vào. Nó xào mới nhiều kịch bản nên nó xào. Đúng rồi, gồng Lần rồi đó. Có cái cơm ăn không? Cái này chấm điểm cho học sinh. Mà lật nhanh nữa hả? Chấm quá hả? Kịch bản. Thì bỏ lại. Hôm qua thì bỏ lại thôi. Anh, nói nghe. Cái áo anh Đạt á, Đạt đòi kêu chỉnh màu lại như áo tù. Anh Đạt hành đi tù xong. Phải rồi. Đúng rồi. Thằng Trung hồi nãy kêu là anh này là xét tốt là đi tù cao lắm. Không, nãy đó là người ta sọc dưa thôi. Sọc dưa là đi cái cỏ này sạc cái dọc nó kia làm gì có sọc dưa. Thôi nói chứ mối Đạt đi tù mình có clip Đạt cái số gì để em chỉnh sửa. Ủa quay quay ngang Đang quay quay. dọc luôn. cái gì vậy anh? Quay ngang dễ làm, quay dọc khó khăn lắm. Anh Đạt cái số gì thế này? Có sao bây giờ có cái Quay dọc cái góc quay nó quay dọc nó số 10 là tỷ lệ 16 em. Không ai biết tỷ lệ 16 chính rồi nhưng mà tại sao có khác á? ý là em đang quay clip, em quay dọc hết thì nó sẽ đồng bộ, dễ kháng hơn, dễ chứng minh hơn. Tự nhiên quay dọc có khác mới bất ngờ chứ. Khó là khó cho đẹp edit mà. Quay tỷ lệ 1-1 đi, cũng dọc nghe cũng được. 1-1 là đẹp nhất. Anh tự anh sáng. Nhưng mà có clip của Hằng là khó thôi. Không có nói chuyện, mà hay nói chuyện. Đó vô đây bây giờ bắt đầu nghe được âm thanh nó nhờ sự yên tĩnh của mọi người
Nói ngoài kia nó nhép nhép mày. Ra ngoài kia sợ tao nói nghe được cái giọng của nó, phát hiện được nó là nam cái gì á. Nam cái gì chứ. Chú biết không? Ủa mày làm gì tiếp xin? Làm kênh nào? Kênh của anh Bảo. Ý là đã quay vòng tại voi nữ. À, mà không nói Sao gì không hết được? trơn. Sao nhìn Nhi? Để anh cho anh coi cái clip mà nó quay nó ngồi em có một cái chết rồi nó Nửa tiếng nó đặt được quay tiếng cái A. quay cái clip mà nó điện thoại thôi. Đấy, 3 phút đó nó đọc chữ B. Kỳ vậy? Mà đúng nó ngày nào nó cũng ngồi bấm điện thoại chơi game mà không ngày nào nó quay ra một clip. Để trò chuyện với Đạt á, đến đây luôn. Trò chuyện đi. Bỏ đâu, Giờ chắc mình chỉ làm chữ này để biết cái làm đối nó để biết tôi nè. Quay Quay để xây đó Đạt mà nó Đạt yếu rồi đó. rồi đó. Rồi đó anh phải vui lên. Đợi đi, xoay lên rồi đó. Anh Đạt đem một cái reaction 4-1. Ê, nếu mà để sình thì cầm giấy làm gì? Chủ đề Đọc bánh ché, đọc cảm nhận của mình. Cảm nhận, ví dụ như đang nói vậy, ví dụ như là Tử Toàn có một tầm nhìn rất là thấp so với tôi chẳng hạn vậy. Này là reaction không thật mà. Reaction không thật, reaction thêm. Anh muốn là freestyle đúng không? Mình chống chảy. Ý là nó phải nhìn vô cái màn hình giống như mở cái clip phim lên là nhìn cho nó rồi react chứ không phải là cầm tờ giấy không? Đúng rồi. Nó phải vô đi cái tờ giấy. Rồi đó, rồi không cầm giấy nữa. Nó không cầm giấy nữa mình chơi đó, giờ mỗi phải Chỉ coi là clip. lý anh thôi. Đó, Còn bắt anh nhìn thẳng đồ cái thứ đồ. nhắn vô màn hình nói không chuyện thì tí nữa tới khúc mà anh Có. solo anh gì đó. Nhìn qua hàng. Đó là gì nè, anh gì đó. Anh nhìn qua hàng Không nó thì chị kêu nhìn mình thẳng nhìn vô vô cam. cam, đừng nhìn thẳng có cam, nhìn xéo ở bên á. Anh nhìn vô hàng nó chị nè. má nhìn lâu quá mốt cái biểu biểu kém kỹ dễ mép bồ đó, má nhìn mất màu mẹ đó. được mà. Nhìn riết cái kêu má nhìn riết cái file vàng nhan sắc của nó. Này là có mắt chỉ nhìn xuống kịch bản thôi. Ủa nhìn xuống kịch bản để coi nó nói cái gì, biết cái gì. Chắc gì cũng biết, nhìn càng mặt. À, nói vậy chịu rồi. Chê vậy chịu rồi đúng không? Body shaming. Trời. Ồ, chứ gì nữa. Khóc luôn, khóc luôn. Khóc luôn em, khóc luôn coi ai dỗ biết liền. Đủ dỗ dài dỗ. Dỗ vô lưng hả? Nghèo quá à. Có tú ở đây mà. Có tú đây rồi, tú cưng hết. Dỗ bằng cái gì cũng được chứ. Biến thái hiện tại. Em nói rồi, rất là bẩn. Dỗ ở đâu? Cây hay là... Thấy chưa? Mấy này suy nghĩ gì Rồi, vậy? hôm nay là có bằng chứng có bằng chứng rồi. Đưa lên mega. Tôi hỏi là bây giờ dỗ lấy cái gì dỗ lên cái đầu? Anh đừng nói chết với tôi, anh nói chết với anh Tân. Ví dụ như là anh nói chết với anh Tân, cái anh chảo, nói cái nồi, cái nắp, cái cây. Cắt cái khúc này ra, đưa lên chọn là đúng anh rồi, đang nghĩ gì. Đúng rồi. Thôi, xếp đi, xếp down đi, xếp down.